کاری که معلم میدید با دست چپ نوشتم من تنقید میکرد میومد روچکا رو میگرفت با دست راست مونده خودش نوشته نشون میداد هم خیلی کردم میگرفت بعد من هم خیلی با دست راست مینویسم و با دست چپ نمیتونم دیگه. فریدون به محاربه‌های آمیخته مشغول است. از بس که به معنی واقعیش چپ دست است در رقابت‌ها دستی بالا دارد. من در همین سپورت دست چپ امکانیتش زیاد است. وقتی که دست چپ کتی دست راست میستد برای دست چپ چهار طرفی وای دارد کنج‌هایی که شده بسیار پیدا میکنه دست چپ. دست راست با قین‌تر است. گاهی رقیبانش بعد فهمیدن آنکه دست چپ را بیشتر به کار میبرد از ترس به میدان نمی برآمدند. آنهایی که به محاربه برآمدند از حرکت‌های فریدون غافلگیر شدند. بسیارتر اگر او نمیدونست که من دست چپ هستم و تماما خودش رو گم میکرد. برای که وای همه وقت برای دست راست کتی کار کرده عادت کردگی. و غیر از ورزش فریدون تمام کارهای خانه را با دست چپ انجام میدهد. میگوید از بس که بسیار اسباب‌ها مطابق به دست راست ساخته شدند کار را برایش مشکل میکند. عین گپ را شبنم عبادова میگوید او به مهره کشی مشغول است و با دست چپ کار میکند. ماشинаҳо қайчиҳо ва тамоми дигар асбоби лозимиро барои дасти рост сохтанд ва ман бояд дасти худро барои истифодаи он мутобиқ кунам. шабнамро мисли тамоми дигар чапдастҳои воқеӣ маҷбур карданд ки бо дасти рост бинависад. ба фикри ман инсон тавре ки ба дунё омадааст бояд аз ҳамон имконияте ки дорад истифода кунад. ман фикр намекунам ки дасти чап барои корҳои бад аст. дасти чап чап аст, рост рост. ҳар ду даст аст ва худо ба мо додааст ки истифода кунем. як вақт ба ҷои муаллимаи худамон дигаре ба мо дарс дод. ман вақте дар тахта бо дасти чап навиштам ӯ гуфт ки чапдаст кундаи дӯзах аст. вақте шумо синфи ду мехонед ва инро ба шумо мегӯянд дарки он бисёр сахт аст. кумушой мегӯяд новобаста аз чунин бархӯрдҳо чапдастҳое ҳастанд ки тамоми ҷаҳон мешиносад ва аз онҳо илҳом мегиранд. шахсиятҳои барҷастаи бузурге ҳастанд. нақошону президентҳо ва дигарон чапдаст буданд. бо вуҷуди ин чунин инсонҳо ба шумо илҳом мебахшанд. барои ҳар чӣ сай кунӣ ба шумо мегӯянд ки шумо инсони хос ва эҷодӣ ҳастед. шумо ба ин бовар мекунед ва мегӯед ки агар дар воқеъ талош кунам метавонам инсони бузурге шавам. рӯзи байналмилалии чапдастҳо аз соли 1992 таҷлил мешавад. дар ин рӯз умдатан таваҷҷӯҳро ба мушкилиҳои мардуми чапдаст ҷалб мекунанд ва мекӯшанд то боварҳои ғалат дар бораи онҳо аз байн биравад.